گرتنا هر دو درگه سینوری سیمالکا و ولید یه ناورا باشور کردستان و روجاوای کردستان پشتیوان بویرین 15 مهی باندوره که پر خراب کریه لسر جیانا ولاتیان روجاوا چونکی اف هر دو دری وکه داماره که سرکه بون جبو خلکین هریمی ji peydakirina kel û pelan û pêdiviyan ta çûn û hatina welatîyan ji dervî sînorê Sûriyayê û bi taybet divan şert û mercên zehmet de. قال لك ايش ومعاناتي ما هنن كسب مناحس نقي حدودا نقي ضمن بلد هر نهابا انا دبي ساعتا قد اشتغلم هوا هر بر مؤسسينر بطابوري عالم يجبو شكر ياهو شكر ابسط مواد للحياه ابسط مواد للحياه تامينتنا كامي بتشلو ولاطه بك بتشرنقي وبشهاوي چینا به افره بگرتن افره ریا براتی ریا انسانتی ریا وی ملتی گشی گاو افره بگرتن سر وی ملتی جیبو ما ام رحمه له نکب امالی هفدونه گوی کی علی ما بک Welatiyên Rojavayê Kurdistanê daxwaz dikin got ev derî careke din vebe û hêvî dikin got qet girtin û vekirina vî derî nekeve wan bazar û nakokiyên siyasî de ji ber got ev derî xizmeta gel dike. ام مناشده حكومة اقليم كردستان فتكون اف حدود سيمال كفبه يعني تعدل ملت قال لك يبوي وتشت يعني شاف روكد يعني مواد بنا اقر نما تجاره بشارت نما خيادك تني شكرتني زيتني بشارت يعني اف ملت 4 مليون انسان في ولاتي دنا يعني ام نما لا حول ولا قوه شغل مسكنيه يعني سياسة نخلنا ملت ده يعني هر دو طرف شونجي في طرفي بي وشونجي طرفي دي بي امزان باش تاجي بخدي امزان شتنا مقاوله شت بي يعني قالك في حدودي نقرن عما كردن يعني ام كردن او جو كردن درگاه سینوریا سیمالکا سال 2013 ده وکه درگه کی آلیکاریا مروواهی و بویه و اف درگه شبو گل ببو وکه دامارک سرکه جیجیانی ره وریه که تکانه بو شبو بازرگانیه و چون و هاتنا دروی سینور و پشتیوی آلوزیا گو دروژا 15 مهی ده رودا ددما گو گروپک جوانان ایریش کردن سروی خالا سینوری جارک کردن اف دری هاتا گرتن دارا برکات کردسات نیوز قامشلو